Dr. Stanley Businje urukora nka production officer kandi umushaho w'amatungo ahabwa Fort Potro nuwajumbwira abantu aba ubwabire nakora inspection mu rubuga abashataba bashanjirwe no baguze enyama ejo mu box ihina nakatari kampanga yo kulisa abantu ebyo enyama etakebirwe kulisa abantu enyama ejunzire kandi nokutahondera ebiragiro ebyenyama hagati yo kwezi kwa mushanjuna no kwikumi abakuru mu rubuga Fort Potro nabagera ngo amatungo agarwinganiga na rumwe nugo gibirwe ubwire buno bwa Christmas mbabiba muno mu security meeting tukatunga figures tukasanga ente nka 10 abirnemu zibirwe ebisoro ka 10 abirnemu bibirwe bete ebisoro nkaga na bibiri nibyo bale bareportingira police bwira period obu kurugira mu kwezi kwa musanju mumezi ya 3 enyuma atuli mu kwezi kwa 11 betu mu mezi ya 3 enyuma bo twasangire ngo ebisoro ya 10 abirnemu ente kunde mbuzi ente nembuzi betu nkaga na kimu byo bali bareportingira police konkabo bamwe ahabanyakwatwa bayahakane cyo kuguza enyama ejunzire bagumize ngo babino bagitwara kujinaga namanya hagihire umuntu wera rwabulirirwe ente musite muno neja kwija zinunti 3 nembuziyemo omuntu wera rwabulirirwe ente musite muno rwabulirirwe mbuzi musite muno neja kwija karibika kumushaso kandi ekiragiro ikigenda mu maiso kujya mpaka munesire kijegere cyanyu cyona okubahereza nyama zino amakuru agagasha kwa Jonathan Tsingwire.